Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah malam hari ini istighosah amalia 41 hari. Semoga kita diberikan kekuatan kesabaran istiqomah sampai selesai dan kita mendapatkan berkah manfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ali baiti man tasabbahu al-Fatihah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga jami'an minal anbiya wal mursalin wal awliya was-salihin was-sahabati wat-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa ila jami'il malaikatil muqarrabin sayyidina Jibril Mikail Israfil Azrail wa hamalatul arsh wa fursan sayyidina Sa'ad al-Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu wa ila jami'i sanam wa lisan wa ila jami'i yang dapatan aja yang dapatan rukun yang dapatan dan sampang dosa dalam bentungan dosa bilang mangunan yang khusus nanda sandara Bukhari mangunan Wabai mamadi majadi majadadi ma'uyamadi masadati ma'adalamidi majari majarati ma'alibadi ma'aligubrihim wa'ala silsilatihim ma'furin wa rusulihim sayyunillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sama'ila jama'il guburnal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat masyariqil ardi wal magharibiha barriha wa zanabana madina jadina jadatina wa amina wa dina wa sayyidatina dalamidina wa jarina wa jaratina wa libadina wa likubrina Dosen arwah hingga bukur sekalian, bapak sekalian, bapak sekalian, wangsat mencet sekalian, barcas marta sekalian, basatikan termecet sekalian, mitri sekalian, usra sekalian, isnada sekalian, mengkuci sekalian, Muhammad sastra sekalian, Muhammad madrasah sekalian, bapak sekalian, Jawahir, bapak pelendek sekalian, Osan larwahi, bapak imam semangat, bapak imam uti macati macati imam uti masyarakat matalam uti macari macari malik uti malik kubrim. Allahumma birlahum waramu abiyamanum Allahumma ladarina jaramula tabdina wa ta'ufirna wa lahum sayyalillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Semoga jamil muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha sanabana wa matina wa ajdatina wa jaddatina wa amina wa wajina wa sayyidatina wa talamidina wa jarina wa jaratina wa alibaitina wa listamana hauna bisababihi al-fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk seluruh santri dan alumni Pondok Pesantren Bogor Mangunan dan juga yang berwakaf, yang infak, yang sedekah, yang membantu, dan semua yang terlibat sampai saat ini, dan juga seluruh keluarganya yang sudah meninggal, semoga husnul khotimah, diterima semua amal ibadahnya, diampuni semua dosanya, diberikan nikmat kubur hingga yaumul kiamah, dan nantinya tercatat sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk yang masih hidup semoga diberikan panjang umur, sehat selalu, kuat, selamat, seger, waras, ayam, tentrem, guyub, rukun. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan soleha, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari bala dan bencana. Yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan. Yang ada masalah semoga diselesaikan masalahnya. Yang punya utang segera dilunasi utang-utangnya. Yang sedang bekerja, berusaha apa saja, di mana saja, semoga diberikan kelancaran, keselamatan, dan mendapatkan rezeki yang melimpah barokah. Dan kita semuanya yang ada di sini dan semua yang sedang belajar mandor, semoga diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan nantinya menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk seluruh pengurus, anak-anak, dan juga yang membantu sedekah donasi ke LKS Al-Bukhari Mangunan beserta seluruh keluarga dan juga yang terlibat sampai saat ini, semoga diberikan rezeki yang melimpah dan semua hajat-hajat dan cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semuanya bisa tetap istiqomah, bisa tetap menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, ditata oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang baik dan berkah, serta semua yang diharapkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci, semoga diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan lahir dan batin, bisa menjalankan seluruh rukun dan sunnah-sunnahnya, dan menjadi haji yang mabrur dan mabruroh,
nantinya kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Samaniyatin aniyatikum min hawajidan ya Allah garahul ardawla safatul rasulul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Aladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Aladzim. Astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qadim, 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 ya Allah ya Qadim. Ya Sami'u ya Basir, 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 ya Sami'u ya Basir. Ya Mubdi ya Khaliq, ya Mubdi ya Khaliq, ya Mubdi ya Khaliq, ya Mubdi ya Khaliq. Ya Mubdi ya Khaliq, 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 ya Mubdi ya Khaliq. Ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah, ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah, ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah, ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah, 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 ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika astaghith, 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 ya
Hayyakai Brahmadika Savija 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 Yarate 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 Astaghfirullah alladhi minhu kana ghaffara 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Qatta qadilati adrikni ya Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Qatta qadilati adrikni ya Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Qatta qadilati adrikni ya Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Qatta qadilati adrikni ya Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Qatta qadilati adrikni ya Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Qatta qadilati adrikni ya Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Qatta qadilati adrikni ya Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Qatta qadilati adrikni ya Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Qatta qadilati adrikni ya Rasulullah Allahumma salli salatan Tanalun bil qadwa tanfariju bil qurabu bilawaizu adunalun birawaidu Wausnul aladimi wa yasgalawamanu Biwazil karimi wa ala alihi Azabi fi kulli lamadu wa nawazi bi'adadi kulli marunina Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin al-hadi tanalu bil qadwa tanfariju bil qurabu Watugada bilawaizu Watunalu birawaibu Wawasnalatimi Wayusasgalwamamu Biwazil karimi Wa'ala Wazawihi bi kulli lamhadin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumila Allahumma salli salatan kamilatan
وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الروائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وصبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى نبينا بها من جميع الأول والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا زيدنا دعونا فاغفرناكم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا زيدنا دعونا فاغفرناكم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا زيدنا دعونا فاغفرناكم الكافرين أسألكم الحي القيوم الذي لا يموت أبدا وتفاد عنكم مسافر في الغلال ولو قتل في الله العلي العظيم أسألكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وتفاد عنكم مسافر في الغلال ولو قتل في الله العلي العظيم أسألكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وتفاد عنكم مسافر في الغلال ولو قتل في الله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء
بسم الله ما شاء الله لا يذكر إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يضرب إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة من الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يذكر إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يضرب إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة من الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا غفار من دعينا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار من دعينا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار من دعينا يا جبار يا قهار يا ذا السبيل وذاقنا كل مسلمين ممن دلونا المسلمين وذعد علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهر يا ذا السبيل وذاقنا كل مسلمين ممن دلونا المسلمين وذعد علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهر يا ذا السبيل وذاقنا كل مسلمين ممن دلونا المسلمين وذعد علينا وعلى المسلمين الفاتحة نوينا ذكر فنوينا الله فدا من النار أفضل بذكر فأعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وبارك وبركم بذات رسولك والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا يعظم كما مجد الحمد كما ينبغي لجلاله الكريم وعظيم سلطانه اللهم إنا نسألك صلاة في الدنيا وبدن الجهاد والجد بين بركة ورزق وجود كفان دارون الجنة ورحمة الموت اللهم آمنا بسكرة الموت ونجنا من النار وعند الحساب اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا محمد سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولمن سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ولا الذين آمنوا كربنا يوم يرحمون اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وربنا صغرا ولجميع المؤمنين
Allahumma berlama ya ya dan nafsul mutmainah irjira fikira jatamatul Allahumma anzil rahmah wal maghfirah ala jami'il kubur minna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adiyatan wa zilatun wa rahmatan wa barakatan wa rajatan ala jami'il kubur ya mursalin wala li awsada salin wa salatu tabi'an wa tabi'an bi ihsan ila yawmiddin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair Dalhaqi kulimit wal habib alladhi terjaza wa'amtuhu likulli alimi awalimu kadaimin ya Rabbi bil Mustafa balima qazidana wawirlana mamanga ya waziyal karami ya arhamma rahimin ya arhamma rahimin ya arhamma rahimin barizala muslimin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma bi'ilmillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma bi'ilmillah izalatan da'imatan bi dawami mulki lahi salatan da'imatan bidawami mulki lahi Allahumma cukupana luperon kabeh rasake duwe akeh kanggo lunga kaji barakae nabi wali sing sekolah padha pinter ezagan dadi wong bener al-fatihah Alhamdulillah pembacaan amalia itu pada malam hari ini sudah kita laksanakan. Apabila ada kesalahan kekurangan semoga dimaafkan oleh Allah.
dalam semua hajat dan cita-cita kita semuanya selalu diijabah dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad